Samsungova novinca S9 in S9 Plus se bistveno razlikujeta zgolj po velikosti zaslona in s tem tudi same naprave. S9 ima zgolj eno kamero na zadnji strani, medtem ko ima S9 Plus dve. Pod kameri premaknjen senzor oziroma čitalnik prstnega odtisa. Cela vrsta novosti zajema boljšo kamero, snemanje v počasnem posnetku, tako imenovani slow motion, kjer si samo izberemo okvirček, v katerem se bo dogajala akcija, in telefon posname dogajanje in tako 0,2 sekundi razširi na 6 sekund. Vidimo, da je zaslon kot pri predhodniku, Infinity zaslon, skoraj od roba do roba. Robovi so bili še dodatno zožani, vsi senzori in čitalnik roženice so premaknjeni v rob. Iz stereo zvoka je nastal Dolby Atmos. Napajamo ga prek USB tip C in da še zmeraj je prisoten 3,5 palčni jack za priključitev slušalk. Posebej zanimivo je slikanje v temi, saj omogoča zaslonko f1,5 in tako skoraj v popolni temi dobimo dobro fotografijo. Okay, so then if we do the same thing for the S9. So just straight away in the preview mode you can see a much brighter image, and there's more texture in the image as well. And another area that we've improved on with the S9 is the noise reduction capabilities. So with a simple click of the shutter, it actually takes 12 images and then stacks them into sets of 4, picks out the best pixels in each one, condenses those to the best 3 images and then stacks them again to create one final image. So I can show you what that looks like. And then we'll just zoom in again. We just load that back up. And that's the difference there.